o radu pravobranilaštva Brčkog distrikta za decembar 2012. godine. Komisija za praćenje rada vlade, institucija, distrikta i predstavnika građana. Enes Pašalić, molim vas. Hvala predsjedniče. Ako dozvolite, ja bi se ovdje pojavio u dvojnoj, odnosno trojnoj ulozi. Dakle, kao predsjednik komisije koji će iznijeti stav ili mišljenje komisije, koja odluku nije donijela jednoglasno, dakle 3:1. Nakon toga bi iznio svoje sopstvene mišljenje, dakle, jer sam izuzeo svoje mišljenje od mišljenja komisije i ako mi dozvolite, nakon toga bi se prijavio za diskusiju. Dakle, pod 1, kao predsjednik komisije iznosim mišljenje komisije koja je razmatrala izvještaj o radu pravobranilaštva Brčkog distrikta za decembar 2012. godine i s tim u vezi donijela mišljenje koje glasi: u izvještajnom periodu nema indikatora koji bi upućivali na ugrožavanje imovine i financijskih sredstava Brčkog distrikta, te komisija navedeni izvještaj prosljeđuje u daljnju skupštinsku proceduru. Mišljenje je usvojeno sa 3 glasa za i 1 protiv. To je zvaničan stav komisije. Po 2 iznosim obrazloženje zašto sam izuzeo svoje mišljenje od ovoga većinskog mišljenja komisije. Kao što vidite iz rečenog, mišljenje komisije se svodi, rekao bi, na jednu proširenu verziju standardnih mišljenja kod ista Bosne i Hercegovine, koja svaki materijal koji razmatra po jednom kratkom postupku stavlja u daljnju proceduru bez bilo kakve dodatne opservacije. Moj je stav da treba prekinuti s takvom praksom. Zadatak komisije je puno ozbiljniji. Ovo me podsjeća na inventivna, intelektualno lijena mišljenja koja, dakle, neće da ulože bilo koji napor da bi nešto od onoga što nam je materijal pretočili u neki stav koji bi bio u funkciji same skupštine. To je već sam dovoljan razlog da nisam mogao prihvatiti jedno ovakvo mišljenje. Po 2, na samoj sjednici komisije pokušao sam da ovo mišljenje komisije učinim sadržajnijim s 2 aspekta, ne ulazeći, dakle, potencijalno u sve one probleme koji bi mogli da dovedu do političke polarizacije, nego čisto u proceduralnom i stručnom smislu da ojačamo ove izvještaje pravobranilaštva, te sam predložio komisiji da u narednom periodu izvještaji pravobranilaštva sadržavaju detaljnu tabelu za izvještajni period svih sudskih procesa koji se vode, kao i pravnih mišljenja koje daje pravobranilaštvo, pod 1. I pod 2, temeljem zakonske odredbe da pravobranilaštvo prati stanje u svojoj oblasti i predlaže mjere za njeno popravljanje, tražio sam da se predloži skupštini, da se traži od pravobranilaštva da u narednom periodu kod izvještavanja ove skupštine u izvještaju pravobranilaštva se nađe, dakle, i analiza stanja svih negativnih pojava u izvještajnom periodu s prijedlogom mjera. Nažalost, kao što vidite, komisija je sa 3 glasa za, 1 protiv. Nakon još činjenice, kada sam predložio da u radu jedne ovakve komisije trebamo imati stručnu pomoć ili angažovati stručnjaka, što isto komisija odbila, najavljujem vam da ću podnijeti ostavku na mjesto predsjednika ove komisije, jer ne želim da budem formalno pokriće za jednu većinsku političku volju koja je, kao što vidite, bezidejna i bez političke ambicije da nešto u ovoj oblasti mijenja. Evo, dakle, to je moje obrazloženje i najava ostavke koju ću vam u zvaničnoj formi dostaviti. A sada, ako dozvolite, prijavljujem se za diskusiju i rekao bi još nekoliko rečenica. Kada je u pitanju, dakle, samo pravobranilaštvo i ono što dobijamo kao izvještajima, onda držim da je pravobranilaštvo jedna od ključnih institucija u zaštiti imovine distrikta od kriminala i korupcije. Pored policije i tužilaštva, Direkcije za financije, čini mi se da je u
ovome odnosu pravobranilaštvo ima ključnu ulogu što proizilazi iz ovlasti koje ima definirano Zakonom o pravobranilaštvu, u kojem se kaže da pravobranilaštvo ima zadatak zaštiti imovinu i finansijska sredstva od svih oblika zloupotrebe, prati i proučava stanje u ovoj oblasti, obavještava nadležne organe i predlaže mjere za sprječavanje društveno štetnih pojava. Kao što ste da mogli da vidite iz ovih izvještaja koje smo do sad razmatrali, pravobranilaštvo se zadržava i to selektivno na navođenju određenih konkretnih stanja, bez ulaženja analizu i predlaganje mjera. Stoga smatram da u pogledu problema prisustva sistemske korupcije i kriminala pravobranilaštvo nije odgovorilo svome zadatku. Ja neću da kažem da je to čitav niz političkih okolnosti koje su dovele do toga da pravobranilaštvo nije moglo na adekvatan način da reaguje na sve ono što je bilo predmet njihovog razmatranja, ali smatram da mora biti političke volje u ovoj skupštini da se to stanje popravi. Kao što vidim i kroz komisiju, a i kroz ovu skupštinu do sadašnjih zasjedanja, te političke volje nema, nego se i dalje, kao i Direkcija za financije, tako i pravobranilaštvo svodi na legitimiranje veoma štetnih političkih odluka koje donosi Skupština i Vlada i na taj način se krug zatvara, mi ostajemo zarobljeni u stanje koje već imamo desetinama godina. Samim tim amnestira neučinkovitost i policije i tužilaštva, jer sve odluke koje ovdje imamo pokrivene su mišljenjem pravobranilaštva i Direkcije za finansiranje. U tom pogledu mi ćemo s aspekta opozicije pokušati u onom domenu koliko je to moguće da utičemo na promjenu stanja, ali ovakve izvještaje u ovakvom obliku ne možemo prihvatiti. Konkretno, vezano za ovaj izvještaj koji danas razmatramo, postavljam pitanje predstavniku pravobranilaštva temeljem koje normativne osnove je dalo pozitivno mišljenje na nacrt odluke o odobravanju isplati novčanih sredstava pomoći udruženju veterana boračke organizacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske za spomen ploču. Dakle, to sam pitao i na ovoj sjednici komisije, a evo i sada na ovoj skupštini. Dakle, interesuje me koji je normativni osnov ili opravdanje da se da pozitivno mišljenje za jednu ovakvu odluku. Hvala lijepo. Hvala.